Dobro jutro. Ja sam Gordana Matić. Čulo sam da su ovdje najbolji čevosi u gradu, pa... Ja sam Lana mislio da ti preuzmeš radnju. To se nemoj se ljutiti, ali nisam magistrirala da pečem ćevap. Samo da pozdravim velikog maga. Kako je Halde? Kako se nese? Je dobro? E pa sada mi konačno mogu reći koji su najbolji čevosi u Sarajevu. Čevapđenica Mula Hadžić smještena u zanosno okruženje Takše Sokaka, pravi biser ovog grada. Šta je? Nemate pametnijeg posla? Pa i nemam. Gledaj, 30.000 pregleda. Fino. Šef je ludilo totalno. Ma sjajno. A što ona ima da dolazi nama ovdje iz Zagreba i govori koji su ćevapi najbolji? Treba mi da sjednemo i odlučimo koji su najbolji. Jel? Rekli su da si me tražio, prosti, ne stiš. Uđeš mi ratu, nesi. Okej, donio ću ponedjeljak. Aj, siguran. Ej, čekaj. Ej, sranje. I kod mene je. Kontuo sam da napravimo takmičenje, a? Skupimo pravi sarajevski žiri i neko oni odlučuje čiji ćevap bolji. Evo, tvoji su bolje, ne moramo se takmičiti. Moramo. I da stavimo na internet.